mkipata kama swala Lopeti Loda ya Isiriamun Lokumi District Muslim Council Sheikh Abdu Wahab ngesde chora Isiriamun Kere around Luda Ayongit Engarenok ke chosodete da aito paina peta nuda pugan teteredera unosulude Kere ana Rose Nungesta alim ngesi otomada pakina ada epejo kintori Isiriamun ludo mokura kwa pedalo lo eja tari Isiriamun na inumunum Eid al-Fitr. Musala kisi Iras United ora mame job kisi atanga kujie kwenye hakuna neema mwisho and respect for leaders niko vitu moja si ojenete ba kuda na sina no apollo office community leaders because these are the people who are paid to salimo kutorone mamtori toto ache akodo mtu jaso kwa Allah wera sisi na mambo lebe bana kwa na hatro mfumu mamejo تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Sheikh Sadokia Raban Loda Isiriamun Koto Marina Doteso Ngesda Ilipiti Isiriamun Kere Asala kini keda iponesho lulemu da ija atari kesi otomada apa kina da isiba Akiron meja nesi oni aswama kironi ile msomoni utaona isiba kwa ijono somero kwa penati aye libero nakanya bala ama musainere luche akoko adito atemasi asomisho kereno arokoko eipone lija rono la paloka Ramadan nesi ekoto ioni aja utkoto maijara okokere iwanje Esiramut lelu saimata dion apoluke mamungolere Esiramut Juma Faraji Kara Lodera County Sheikh Lomukura Ngesda Ilipit itunga Kere ludera Isiriamun anyundeba inumumete keso jokan Rakota nachora kene Isiriamun kwa peralo idil fitri aye morke kena aje utunde pepe aye tupu ni chora kendi la suban keda tupu kwanu lemi iwoyo nelu lemi somo nelu lemi lepioni boti mila suban waina kusoda jokusho waina kejana ngunu bone beto na mereba bomukini asomna roko Simon Julia Senge kuloda buena kemong nepe kede mucheri epuko mamade ja Isiriamun ludo kapiri ngesda Esinyikokin iti obala daebe ebecho kina kesi keda richa krono da programs luda pugan weterede pedoreta ikiuni koto mokale akej so nesidu mrajo Isiriamun akota ngachamu tebe ayongata itunga okolo apolo ko lujeno berai kesibere polo kani joni nesidu mnaoni be jai waratoma kati yongona pugan achamu tunu egia unusi kereno ya uni projects lo ya unapugan esoma taberona nesija unapol akiror saitun ade polo kinita ngor u county lodo mukura ngesta chora ngoro kerara utunu ode minaka masapota ni kera mod na yimsila subani da chamu tigonde ai mod kina de siguni oni ai lo mato jana ya la subani na ra so marum mamu na na lo mato jana ichie kotoma Isiriamun ngisda polala kara kanuda para ni kechido isumunto sebe epote kesa sala kinitera asiluda iswama ete ngunode kote Kurhan Kanuka TV East Martinopolot Kokumi District